Fierce fighter Lawmman na to jersey number 8 lấy Biakmuana tứ trang rồi volleyball club Ngem. Laia Ngem sarchal mai 15-18 Beng media ma Biakmuana straight amahan chave Biakmuana hala ni reng mai 19-15 Biakmuana captain on service mele dona 22-23 kara point khat si om Alberta service first ball tra ai bola Biakmuana ekai chu Biakmuana la nitlat 24 set point an nei ta tui chang ra lamin Biakmuana Biakte ngonila la tama in tum pagan tit por ho malomala first ball tu fa man nei lo Biakmuana nge block try hian player try le thalo hi chu an siat nal thina ni player senior nia ani po achoi to mai don motina kalain ei tuna phei chuanin azuang mai Davida service Biakmuana nge Biakmuana nge Biakmuana ni haka tlat mai senior player nge chang la som kobel som paruk awan block that chiang em kha chu sang block ngoi ngeng mai ram ro ta Jessia service Swoltra Biakmuana vat tlang chiang ve free ball don mo ka ti mana ron zuang man zo 18-12 tukar ko ta fulo niang 15-16 Biakmuana bu ka changin ha po ron lo chuak zot mai ase du tu sam set mut chi lo nge ni Biakmuana hi aron voswal tran chuang lo na du tu sama attack tur set du tu sang mina aron lu ta as ball theng lo det ron chu Biakmuana khaya blocker double block aron votlang zot mai captain Biakmuana nge 8-5 ram luna moi te khoi kai thei sham hai bola Alexa ai ho vornon lengat dai ganala Biakmuana om ta hai bola Biakmuana la lai nem vô mặc nèo về hai bola Alex Tripia guarding at to hai bola Biakmuana set a loot trap placing a Laia le tu libero in du tlang libero hin ta sung le thin nge ni is on zone tu tengin Biakmuana dai ganala ram na la kang nal mai ai bola Alex sabok kai Biakmuana le 3p an ni boka blocker te vahan phui em Biakmuana nó chuyển về zone tu tengin tana placing hai bola Alex zone tu tengin Biakmuana bok dai ganala Biakmuana pu kan ti trap to ani hi ichana captain hi nei to du tlang not in set khat Biakmuana đang rèn thấy Biak lâu tlat mày 15-14 tun set thì tuy chang ra liên là lên
time out zowa tu chang ramen substitution an siam cham ten ha chol tira Johanna ron da lut le to ha mo ron bok don nai chawa ai bola Biakmuana diagonal Alex sit to ha do chu lo do nghe mấy mà xem cáng phụ dấu lâu tấp này 23-22 gần thi đòn nghe thi đòn lâu là sợi thề lâu sẽ là tê xét Biakmuana straight à bạn tăng chiang về Biakmuana the ball block ông ạ anh tiếng nghe đi antenna lệ block ring cara kan straight all đi khá Aaron Hu thảo na point khát sao vậy ai bola Biakmuana oma Biakmuana vuak val buangan lo la swal tlat mai ti chang ra lam point kal vele thunga 13-11 ani first ball anon lan na deu leka aron kai dek Biakmuana na alo volet ngal pop maya bon em Biakmuana high ball straight chiang mang kheng lutuk khat 20 sitia high ball val buang block khat mai to la funny November tha changa chan turin Eric Pau Val service le don placing pointer on mu bel le a Biakmuana havan diagonal nal tere ngem kha chu Biakmuana hi Biakmuana pa ni don to ma se Biakmuana ala ni thau thale ni first ball tha high ball bian puyom Biakmuana lalma ma wan chan teu em chan lau chia tat two love sitia service sun som le dona TV first ball tha ball te Biakmuana vuak an la fu thei lo le tlat chingveng spikers 10-6 la fania aro chu volleyball ai bola Biakmuana avana thin em nun fele shot puya anoma an dang zo lo tlat mai Biakmuana 8-2 ania moitea kala sip Tlangval tu Biakmuana van person em setalut deu hleka bian puyan an hui lu sha matuma Biakmuana le lama khop maya indem ve thei po ani lo 16-14 moitea block avan tha em par sam hom na samai 17-14
Wrong time service. Biakmuana single block khak chi ni lang. A bon lu tuk all a zang lu tuk khat. 10-8. Ai bola. Biakmuana block out lat mai. Point on hụt sun som sela đi chang ra lamin 1915 ani ya. Apa pun sige. Shot ya block khat mai. 2-1. Pai got fra a service got fra it group Borvel suang sang tập men hẳn suang an hẳn vọc mà in chu Biakmuana nâng xuôi lâu à kan malok Biakmuana anan này đấy lúc lật sung lật trăng in na ngay đâu Hnuhnung Bon em. Biak. High ball straight up. Siang mang heng lu tuk khat.